Mu gihe mu Rwanda habura ukwezi kumwe n'iminsi ngo amatora y'abadepite abe, bamwe batangiye gutanga kandidatire nkaho nyuma yo gutsindwa amatora ya Perezida wa Repubulika yabaye muri Kanama umwaka wa 2018, Mpayimana Philippe yashyikirije komisiyo y'amatora ibisabwa kugira ngo yemererwe kwiyamamaza nk'umukandida wigenga mu matora y'abadepite ateganyijwe muri Nzeri uyu mwaka. Abinyujije kuri website ye www.mpayimana.com ndetse akanabikwirakwiza ku rukuta rwe rwa Facebook, Mpayimana Philippe yagize ati: uyu munsi kuwa 25 Nyakanga umwaka wa 2018, Mpayimana Philippe yagejeje ibisabwa na komisiyo y'amatora kugira ngo yemererwe kuziyamamariza kuba umudepite mu matora ya tariki 2 ndetse n'3 mu kwezi kwa 9 mu mwaka wa 2018. Muri ibyo bisabwa harimo imikono y'abashyigikiye kandidatire igeze kuri 780 yasinyishije mu turere twose tw'igihugu. Yakomeje asobanura ko muri iyi mikono yose komisiyo y'igihugu y'amatora izagenzura ku buryo nibura haboneka abantu 12 batuye kandi batoreye muri buri karere. Aho kandi yakomeje ashimira Mpayimana Philippe, arashimira abamuhaye umukono bose babigiriye gukunda igihugu no gushyigikira demokarasi, ndetse kandi bamwongereye kandi icyizere cyo kuba azahagararira abaturage mu nteko y'abadepite. Tariki 13 Kamena nibwo komisiyo y'igihugu y'amatora NEC yahaye uburenganzira abifuza kuba abakandida bigenga mu matora yabagize inteko nshingamategeko b'umutwe w'abadepite bwo gutangira gushaka ababasinyira. Nk'uko iteka rya Perezida rigena umunsi w'amatora n'igihe cyo kwiyamamaza mu matora y'abadepite ribiteganya, komisiyo y'igihugu y'amatora yatangiye kwakira kandidatire kuva tariki 12 kugeza 25 Nyakanga. Kwiyamamaza bizatangira ku tariki 13 Kanama kugeza ku ya 1 Nzeri umwaka wa 2018. Inteko nshingamategeko y'umutwe w'abadepite ugizwe n'imyanya 80 ariko ihatanirwa n'imitwe ya politike 53, indi 21, indi 24 igenwa n'abagore, 2 igenwa n'urubyiruko. Undi umwe usigaye ukajyamo uhagarariye abafite ubumuga. Mpayimana kimwe n'abandi bakandida bigenga bakaba basabwa kugira nibura amajwi 5% kugira ngo babone amahirwe yo kwicara mu nteko nshingamategeko y'u Rwanda. Tubibutsa ko kandi Mpayimana Philippe mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye muri Kanama umwaka ushize, Mpayimana yagize amajwi yatumye aza ku mwanya wa 2, dore ko abamutoye imbere mu gihugu bari 49,117 bangana n'amajwi 0.73%. Iyi ngiyi yari YouTube channel, kora subscribe uzajye ubasha kwibonera inkuru z'amatora umunsi ku munsi.